ne tarikiya zindanan û ne derabên hesimiyên girtîgehan dikarin qîrîna azadiyê ya girtiyên azadiyê berbend bikin. Dengê berxwedanê dengê azadiyê ye. بله گهدارین هیجا همو چا خود منو خوش به از مصطفی ریزان بورمه به برنامه که دنیا دنگی برخودانی دنگی گرتینج بو آزادیت دکوشن گهدارین هیجا ده هرکینا برنامه ما ایرو ده میوانین ما دو میوانین مهنن هم دکارن ده هرکینا برنامه خود نامه کو هی بدنگ هاتیه جی عرفان امین اغلو جی گرتیگه ها بله جی گرتیگه ها منیا ازمیری تیپه تایه کود درباره گرتیان ده داخیانیه که دایی بریا مالباتی سلاوین خوش بو دایکن عدالت شاندیه و اف نامه دنگ مبهورد برنامه ده گهداری بکن دیسا عابدین اکتاش بخواج اندام تویاد درا مرسینه یو هر وها هفسرو که هدفا مرسینه ده همان دمیده درباره گرتیان ده درباره حتی برای ویجی جمالباتا ویجی گرتی هنوی ده درباره وان ده تفلی برنامه مبه و روشا گرتیان بنرخینه چالکی انوانجی بنرخینه دیسا دیلاور کارسو هیه دیلاور کارسو جی او جی بخوا جبو مروان شاهو نامه یک شاندی مروان شاهو وارگهن آزاد دمینه نامه یک شاندی همی دیسد هریکینه برنامه خود گهداری بکن گهدارین هیجا دیلاور کارسو جگرتیگه ارزنگانه تیپا تایی وی نامه خوشاندی قاوشا جا پنج وی نامه خوشاندیه ده هرکینا برنامه مده دیسا درباره روشا گرتیانه بها دین اکتاش بخوشی درباره روشا برای خود تفلی برنامه دبه برای وی ناوی حسین بکتاشه کل گرتیگه ها برهانیه یا بالی کسری گریدای بالی کسر لوی جوی دمینه درباره برای خود تفلی برنامه مدبه دیسا امارا جوان رو جوارگهن آزاد نامه کی خو شاندیه جبو محمد سعید یلدرم کل گرتیگه ها بولوی تیپا فاید مینه درباره پرتوکا گوی درخستی هر وها نرینین خو درباره و شاندنا پرتوکاوی و بیرانی نیوی بری بر افوره کو هفتناوی پیر آنی زمان و جاوید نوا هرکینه خود گهداری بکن دیسا هری داوی جی تورانوچه اینمد درباره روشا گرتیان چالکی اگراو برچیونه هیه گهدارین هیجا امید دسپیکی ده دنگی کی کوجمر هاتی جی گرتیگه ها من یا ازمیری به هفره گهداری بکن درباره چالکی اگراو برچیونه کو دسپیکرنه عرفان امین اغلو به دنگی به هفره گهداری بکن کم باشی مباس از دنگی خوشوارا بشینم بوان هسته و فکر و رامان خود دوای اول کناز چالکی دنه بر زاری منه سلام دکم ده چالکی وانده سرکفتنه دخوزم یادشی در ما دایی کلمه ایک نوبت عدالت اینها دگرم مد یا توای در گلمپری اول کدوه اینگاه بدانه چی دگرن وان شدلو جان سلاو دکم چالکی آنده سرکفتن ادوازم دوای مینه دا خیر و خوشی دا سرکفتن ریب اینگاه بدا جاردن ببه چا مدنه تعصار و نوزان دا هم سرکفتن ریب اینگاه بشید ایوه سرکفتن ها کل کردی و تایبت چی اول انگرتیگه ببینه نا خیر و خوشی دا گلمپری اولش دیدن همه زمان چی دیگرم بله گودارین هیجا نهاجی اف پیاما کو عرفان امین اغلو جگرتیگه ها منمن یا ازمیری شاندی بریا مالباته جو آزادی ریبرا اپو یا فیزیکی و هر وها دیار کری کو او دست به چالکیا گراو برچپونیا دور وگر
کریه و هر وها سلاوین خوش بودایی که عدالت شاندیه نهاد دوره ده امج پارستنا گلکی بشکی جگرتیه ده درباره جیان و نرخین جیانی ریبر آپو گو چگوتی ام بهوره گوداری بکن پاشمی هرکینا برنامه خواه دیسا دوام بکن فرمو از خوچاوا بوا بدم ناسین هونتین و از نرخه که پرمزن ددم علاقه و لینا پیوست افتنه ده استا علاقه انده نمینه و بی پاروکرن از اشکره ببیجم از لهمبری ینکو نکارم پارو بکنجی به هرست بم بوینا تماشاوانکی به دنگ هرسید آفرینه املور براستی جی شرکی جی صدی صد ای جانه ددن امج هر تشتی زیده تر حوجداری فهم کرن بریارا مزن بریارا هفپار و سوزاکو مسوگر هاتیه داینن و پرسیار پرسکر ما دکاره هین چی بگوتن گلو من چی قاسی کاری کو راستیان ببیجم از جی علاقه آن را چی قاسی بومه برسف یا گرنگترین جی هون چندی به جوش بون و بقاسی کوره جهل پکینکی را وکه گرد اگر لدوره که مشا سرکفتنه چه نببه افته واتایا کو کار لور شاشن و دم امروف هر بخوام جل ببه تی واتایا کو لور ین افلاح نابن هنه هلبت دوی اموی نپجرینن پیوست ام تام بریخستنی درکوین قادا شر نابکو مروف نیفچه تیکوه نواوی شری اگر تو خواه حیا داویه ندوی شری و دمه تو ده پرزو وندا بکی هرچندی نبقاسی بریخستنی بجی از بشه وازی رزگار کرنا یکیتیه و دردکوین میدانه جروجه کو از همه او ورو شیوازی من اوه دبکو امجبو سرکفتنه تام نگهجین هیزا تیر لی ام بهور بوینه جیب آواکی برفره رزگار دکن جخوا اف پر گرنگه لی هون دا آویتنا گاوای کمین ده لسر درفتان رود نین و خوال سر پشتی دریج دکن پیوست ام سوگر بکاربن و درواس بکن میدانا شره تو دکاری ببیجی تشتک نابه و تشتک ببه اگر تو مافی وی ندی تو دی بکوی گلک جواد بن وکه پهلیوانکی کوش بنکتنی تیر نابه ین کوب هزاران جاران ببن دکوین لیتوی ویجی دیسا دبیجن امهانه نکیمن اف علماندنه که خرابه از هرتم دبیجم گلو از خواه جوار چاوا و بیجم من بسالان دکر آخ واخ گلیشه کج ریزی حتی هون چروکا وی جموی دزانن از باورم حیا من او ایریشا بکوران آماده کر یک دو سال من در باس ببون حیا من او ایریش بریکو پیک کر استوی من هر دبر من دخوار بو جخوا دایکا من جی از ندگرتم مالی از پر هشک دنرخاندن وکه کو ببیجی کتیو از نها ددن برهف هون قد خو آماده ناکن و هون هر وکه کو و پر سرخستیه تین مالی و بویرنگی دردکوین پیشبری ولات و گلی خو افشاشن اگر ام نکاربن تشتکی بکن جی دوی ام راستیه بکوراهی ناس بکن پیوسته ام خواه ناس بکن لگوری من ود هن خالین گرینگ ده خالتی و شاشتی کرنه و هر بوان خالتی آره جیانه از ایدی نکارم وی پارو بکم و نکارن ویری خستنه بوان شاشتین خواه بمره پارو بکن و نیز آن درنگ جی اوی بگهش رد کرنه و بربه رد کرنه و ببه راویا با عقل بونا وجی نکاره بکرن پارستنا نپیکانی نویا سرکفتنه جی نکاره دمکه دریج ده بکرن به تایبتی جی گری او گازنج تفگره که حرکتیه از پر آخویم پاراستین جی از جبو و آخفتنا زیده قط راست ناوینم لی هون من مجبور دکن جبر هون هر پرسان ده پرسن از مجبور دمینم کو با آخویم اگر و هنکی جی روشا من بپرسیا و باشتر ببویا جخوا دایکا من افتش دگوت تو احمقی ما تکس وصا دخبته ین لپای تا تنه تا بکارتینن دراستی ده اف گوتن راست جیبون همان شیواز هینا جی ددومه و دچه لی از دیسا جی دشیوازی خوده به اصرارم جوهر چیروک جی اوه هین جی تبیرامن دما کدایکا من وصا گوت من خوازیدتر و به اینادکه مزنتر دابویه و من لروی ویجی ندنری من دگوت اف شاشت بیجه
بلا اوقات فهم نکن لی ازیدی ساجی بکم لی پشتی کو او قاستشت هاتن جین و شوندتر پیوست ام بین اثر راستیه و بفراست نیز ببن. بله گودارین هیجا مل بشکیش پارستنا گلکی گوداری کر د دربار جانی نرخ داینا جانی نهاجی امی تلفن کی بگرن جمرسینی بخوا تلفن هم از بارم آماده عابدین اکتاش بخوا اندامت یاد دریه و هر وها بهاتین بکتاش نو قلته بله ببورن خویای حوالی ما عابدین نگرتنن بهادین اکتاش گرتنن بهاتین بکتاش بله ببوره امی دیسا تبگرن فقط از بهیوی ما حوالی ما تلفن عابدین اکتاش بگرن امی ها ببوره بن حوالی بهادین درباری روشا برای وی گرتی حسین بکتاشه هند درباری وده چه دوین دسپیکی دما و خوش به هم بخیر هاتن برنامه همه دم باش زور سپاس اش بو وزنی بو گهداروان وجی سلاورس انا راستی به حوجه مو زندان همیا بنرخینه راستی جی نزکاتی نهال یا سیستم داگر کرد زندان همیا زیده بویا اواجی برام جی بله زندان ده بس یکو زندان ده همی برمه نه ام وی طیبت ناگرنه دست نها راستی جی yani zaten zede hene ve be ser linga awadiyat khasne hune hejmara ser linga bedene bana kabul nakine yani zaft muruf çıka bejde خلاص ما بزافتن سر زندان هون زانن چالاکیا برما برچیبونه دست بگی ام نها سازیا مالبات گرتیا دانشگاه ازی آن آورم امری نشتنه ام واد دلگرمی سلاو دکن چالاکیا وان هروالاج سلاو دکن برز بکداش است خوازم بپرسم لگرتیگاه کو برای وجی لیه بگشتی گرتی نور دست بگرا برچی بونه کن درباره وان ده هجمار زلاله و حتی کنگی جی گرا وان دوام بکه هجمار نه زلاله بس و حتی 15 ثبات بردوام بش و پیدا و از بارم و گور شرط و مرج روجا ببین اوادی از باورم و هنگی بیار به حتی نه حتی 15 ثباته باشه بریز بکتاش نها درباره گراوا برچوونی کو دست فکرنه پیکوتی زخت و زوردارین دولتی هنه تونن سرگرتیان هنه وان دبنه هجران زختان وان دکنه بله دا نکبنه گراوا برچوونه اما برخوادانی که مازن هیا توای زندانه دال ورجی هیا بله باشه برز بهادین بکتاش نها از خوازم درباری روشا گرتیگاهان ده ام دزانن افدمه که نزیکی دو ماه زیده تر جی تربت پشتی نیوه شوه دگرین سر گرتیگاهان زخت و زورداری که مزن بسر گرتیان ده دکن گلو اف کریار لوی گرتیگاها کو برای ولی دمینه بله بردوام دکان نه بله بردوام دکه به هر وان خواه سیستم او ساکریه هر مهه روژه یک بشیف تاون سر قوشان تاون سر دراله راد زین سر قوش ما تاون سر راست زبط نوسا اول نیزینگ وقت وجه گوتی دم های بردوام دکه هر مه ویاد بردوام دکه بله شیف درنگ شیفه وقت رازانه جی بوری وقت ساعته تاون سر قوش ما باشه نها درباره تیکلیوان درو نامه یعنی نامه تلفن هنکی بحث روزنامه ددنوان نادنوان رادیو چاوا گهداری دکن گهداری نکنید ویدو درباره ویرو شد هنکی تا آگاهی بمره پاره بکی باش به بس جارنا جلی جاران رادیو وان دیگرین حتی دمکه دی سادت نوان و هفتی که من قد خبر نداری ام بیجن بله yani ne hafta yani ben bir hafta haberde hece ve sabah telefonu biki buma ve ana rafşiye em nizanım rojnama cana dedin cana nadın hatta ikinci vacı olsa yani aslan hemi alidat aslan gihaya hence ikinci vacı nadın alan باشون بتلفوني جي كارب وارا باخفن بتلفوني ريددن وهم باخفن يعني ان او تجريد لسروانجي هي
بس تجرید هبو نو خلاص گاز بوارم ندیسا تجرید چه به سه ماه حتی نه سه ماه بی نگره به آن گره دماغ رو بچبون دست بگیرن و چاخه گره از بوارم ندیسا نکارن هدی بگیرن چون زخ سروان زیاده نه باشه نه ام دزانن بخوا د قانون دولت ترکیه دولت کی کو بخوا پیمان مافی مروانی گردونی جی پکناین قانونی وان هر دین العالی که حتی قانونی خوشی کو رید گرتیان تیکلی مالبات ر دین ویج بن پیدکه نهال هم بر و کریاری دولت ترکول دیجی قانونان دیجی مافی مروان ای گردونی نجی ای کو ام بجن بدستیوان دولتان هاتن چیکرین دیجی قانونی خونه لهمبر و هون چی پیوسته هم بکن هون چی دکن حتی ها ریبازین تکوشین اوای قانونی چوانن ای دموکراتیک ای روا هون چی تکوشینی بری ودبن ام تخوازن درباره وی دا آگاهی بگرین راستی ام بیزی مجبور دست چالکی ها رونشتن عدالت کریه سازی ها مالبات گرتیه ام یورن ام 11 حتی 15 ام جی ریتنه هن او جی حتی 15 ثبات مجودانیا پیش یافته حتی هنگی بلکه ام جی دست گروه برچبینه بکن و ام آمده ام دخوانه اوادیه ددنه چاپمنیه ددنه ام مشاپ بینه برنامه مجی ام چی دسته موره ام لهم بیدار همیا سلاف دکن ام دخوازم ام و چالاکی مازم بکن ام دخوازم هر کس تبلیمه ببه چالاکی زندان دایی دست بکنن مالبات دایی دست بکنن از چالاکی مازم ام دخوازم همی تبلیغ چالاکی ببین باش ام گلک سپاس دکن جبو بشداریت بهادین بکتاش جبو مثلا ورز جبو ما و جبو همو گرتین جبو تکوشین آزادیت هید کوشن جبو گراوانی برچیبون جیم سرکفتین دخوازن گلک سپاس دمامین خوشید سرچاوا بری افجی نخاندنین بهادین اک بکتاش بو کو دربار روشا گرتین دست چالکیا گراوا برچیبون لیزندانا جی ای دور وگر کرینه حتی پازی سبات اف چالکی بردام دکه هر وها گرتیگاها کو برایولی دمینه حسین بکتاش لوی گرتیگه بالیک کسیریه دور دجی اف چالکی بردام دکه و دویجه حتی پازی سبات دوام دکه و درویجی لگر همو سازی مالبات این شهیدان و دست به گراوا برچیبونی یا دور وگر جی بکن و پیشگیری بدن چالکین زندانان لهمبر همو زورداریان همو تعداین کو دولت ترک لسر گرتیان دکن و دجی تجریده جی و جبو آزادیا فیزیکی یا ریبراپوجی دست بوان چالکیان دکن نهاجی درزه ده نامه دیلاور هیه بهوره دیلاور قرسو کوجبو مروان شاهو شاندی بهوره گهداری بکن جبو حواله مروان شاهو ده سری ده سلاوین گرم جدل لباسکن شالول و بلبل ولات روژه دکم به بای آزادی و هسکرنه که بسینور تا و توایی حوالین لجم تردشینم از بهیوی و باورم که روش و تندرستی و باش و آرامه بله حوالی خوشویست از چاوا و به چه آوایی خو به شکل کی سر راست بدن فهم کرن و رخنه داینه که چاوا جی خو بگره از نزانم لیز باورم توی هنکی ماف بدیمن جلورا ام چاوا هفناستکن مخابن من ناونشانا که تبریان نها جمر نامه شانده بو ونداکر لینها من ناونشانا تا پیدا کر و جبر و من خواست از خو بگینم تا پرساته و روشاته بکم هره دما که نامه جمر شاند مها تباخ یا سالا 2019 هم بو به سروی ده دمک درش در باس بو لیدیسا از باورم تو واته بدی وی تشتی و رخنداینا من جیخه بگره بله هوال روشا من اومه بگشتی گلک باشه تو دزانی روشا زندانان چاوا به ام جی وها تفدگرن و لگوری روشاوی تید کوشن جدما تجمر نامه شاند و ور و من گلک زندان گوهرتن هنگه از لگرتیگه ها سیرته بوم نها از لگرتیگه ها ارزنگانه ما براستی من دخواست گلک تشتان بنویسینم و بینم زمان لیز وی نامه خواه وک نامه رخنداین دست نشان دکم جلوره از هبی دکم که نامه من بگیجه دسته تا و تو جی برسوا من بدی
گرت نامه یک بنویسه هنک بجی بحثا خواه بکه داکو است بهتر ناس بکم و پر باش به. سلاوین حوالین لگل مجی جبوه هنه. پر سلاوین گرم لدلی و یکو جی خرابی سار بوی ردشینم. ببینین دنابا خوشی باشی و آشتیه ده. بهیویا روژین آزاد. دیلاور کاراسو. گرتیگه ها ارزنگان تیپا ته قاوش جه 5. بله گودارین هیجا نامه دیلاور بخوا دیلاره قارسو لگرتیگاه ارزنگان تیپا تایی قاوشا جه 5 نامه جبو مروان بله گودارین هیجا از دیسا دوباره دکم دیلاور قارسو جگرتیگاه ارزنگانی تیپا تایی و نامه جبو مروان شهو شاندیه مروان شهو وارگهین آزاد بینه نهاجی درزه ده تلفون همه هیج مرسینه بریز عابدین اکتاش بخواه اندام تویاد درا مرسینه و همان دمه ده هفسرو که هدفا مرسینه یه و ده درباره گرتیان چالکی وان روشوان هر وها ده درباره روشا خود بشتاری برنامه به بریز عابدین اکتاش هم بخیر هاتن برنامه همه سر چاوان هاتن سر چامنشین ناب خیلی دابن اولیم هر بجی ام دست پیک ام نخواست با وکی روتین بپرسن هوند زانن لزندانان چالکیا گراو برچیبونیا دور وگر دست پیکریه جبو آزادی فیزیکی یا ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان ریبر آپو و جبو چارسریا پرسگریکا کرد درباره روشا گرتیان بگشتی و چالکیه اگر آگاهی الجم و هبه دست پیک ام تخوازن جوا بگرین فرمو بله اولی من دم باش بجن دواله گرتی مراجی gerçekten جبوی چالکی وان ام پیروست کن ام هر تم پشتوانن ام دنگ وانن راستی جی حوالی من مورال وان جوشی وان پر باشه مورالی نه یعنی بی چالکی چوا دست پیکریه لی بدورینن مخابن کو اف چالکی تنه گلک نمینه سر پشته گرتیگه پشته گرتی اولی من گرتی بشخوا ایریشا devlet ایریشا دجمین هم زانن سرواندا پر مازنه اما چخاجی مازن بی لی حوالی ما بی مورال خواه بی جوشا خواه نکارم بشکنن اراده حوالی ما ناشکه اراده حوالی ما دبی حتی که طالب ما بینجی اما چالکی خواه بردوام کن دیروگ دانینه 27 قاسمه دست فکریه حتی 15 ثباته شونده حتی که طالب ما نینجی اما شونده چالکی خواه ماستر جی بکن جبر وی مجی عدالت نوبتی دست بکریه چقروبا و تدی گنال ترکیه و تم امبجن هفته و 4 دولت دنیای دا چالکی دست دانیه چالکی کی دانیه ام تخوازن گله ما تبلیوان چالکی آبی ام با احوال خونه احوال مبارا دنگ مساکن ام او تنینینه ام هر تم پشتوانن طلب وان طلب منه ام آزادی سرکاتی آزادی جواکه آزادی روشلاتا نابین olarak بینن امسان ازبن فکر رامانوی راستیجی روشلاتا نابین را آشتیه و آزادی تبینه بربی ام چالکیه داتینن و وان چالکیه جی جوش بره بدل ام حتی داویه بوان رانه بله باشه امنها بله بریز هم بخواجی اندام تویاد درینم تایبتی درباره چالکی تویاد درین دموکراتیک و رواد چرچوه قانون دموکراتیک ده چه استی دی چالکی و چه قصد کارم ببین برسه پیشتگیری مالبات این گرتیان بواره چاوای دایکین عدالت بواره چاوای فرمو بله اولی من چاوا موی چالکی دانی دایک آشتیه جیش خواه ناف دانه دایک جید بیجن طلب وان طلب منه راستی احوال من مسابه مالبات وان دبین چه طلب کربینش خود طلب منه جبوی وی کتنه زندان و حبسه جبوی بر نحقیه جبر وی ظلمه جبر وی اوکه جبوی آزادی امجی پشتدن دستک دن چه بی برا بی حتی داویه امبوارانه امبوانرانه ام kesinlikle پاش باب ناویجه اراده که ساغلام خودی درکتنا پر مازنه برای اول مبی بزن بن
malbat بجوش و بره تدان evji ve hatta talebe wan beneji emeji çalaki xwe bi master û bi evktir bi aweke mayın bi gorin bi dominin hatta em gijin armanca xwe. Belê na birêz aktaş em werin ser ew ê agahî girtina ji derve yanî girtiyan çawa agahî digirin gelo haya wan jî hed ve jî heye ku li derve jî çalakiyên piştgiriyê bi grava birçîbûnê re li gelek deveran têkirin agahî ji bo wan dibe nabe bi çi rengî dibe gelo astangîl hem ber wan çi ne em dixwazin wî warî de jî agahî bi me re parve bikîte. Rastî işxwat zanî tiştê teknolojî naîlin evalê me agahî bistinin em rastî ser parez nama parez evalê avukat em agahî dişênin ew dizanin yanî her dîtinê de evkê de me malbata re ser malbata da me ji wan re gotiye em çalakiyê dane me bi daxuyanî daye baz çapameniyê bi daxuyaniyekî me dest pê kir û meşekî xweş bi coşeka em bêjî qatilmeka mezin me bî hem hevala re hem civakê re hem çapemeniyê re belê agand ji ber wî hevalê me dizanin yanî me xwe bu awayekî gaştan de wan me agahî daye wan em jî vî çalakiyê dimoşînin çarê aralqê wê de em tê dane îro ya sêyemîne roja me çalakiya me ya sêyemîne îro maya derdest pê dike em sêro mesela dönüşümlî em ketine greva nöbetê çalakiya nöbetê inca heta pazdayê sibatê sa ku sa ew jî nebê em dixwazin çalakî awekê mayîn jî master berdevam kin fransaziyê me vî rengeye me bi hevala re jî parvekiriye yani vî girtiya re jî parvekiriye bi awekî ser malbata û ser evka her dîtinê wan san agahî didine hebû yani. Baş e di girtîgahan de mafê girtiyan heye li televizyonê, radyo, rojname tiştê wisa divê demê de heye an tune yani çawa dikarin guhdarî bikin. Dervî têkiliyê derve. Derê hundirû ve gerçi televizyon ew genin ama televizyonê me zêde mesela em bêjin çapemeniya azad nailin ku bidonşinin ama bi awekî em xwedîgijinê wan agahdar dikin ew jî me agahdar dikin duruma xwe îro mesela em bêjin li Antalya heya Osmaniye wan de re em girtîgeha dirênin girtîgeha hevalê me çûn agahî ji me re şerekeva mesela ser telefonê ji me tê bi coşin strana dibêjin evkin moralîne zaf slava rekirine gelê xwe re bevkerê xwe re dixwazin rastî gelê me brûmet dayîkê aşitî xwaz piştgirî bidine van çalakiya master bikin ji ber ku em qurtir hêztir bibin hêza me çixamazin bî em ê hewçend zû armanca xwe evka xwe bigîjinê dawî Baş e em werin ha meselê girtîgahan divê demê de taybetî grava birçîbûnê dor veger dest pêkirine em hinekî rewşê giştî bandora vê li ser gel çawayê yanî hûn wek saziyên ku malbatên girtiyan e di wî warî de xebatê dikin bandora wê li ser gel çawayê hûn dibînin hûn wê bînin ziman bêtir bandora wî ser gel rastî jî ketiye rojeva gel tev jî gel nuwa tek rojeva wan ev tecrîte ev ketine çalakiya birçîbûnê mesela servî daxivin servî diboşîn servî agatarên goyê wan çavê wan her derê wan ser girtîgehe û em li bira dikarin çi bikin çi dikeve ser milê me li wî ev kê disekinin gel xwedî derketineka mezin ew dike xwedî derketineka pir mezin heye çalakiya wan rastî dengekê mezin anî bara heval bî baş bizanbin dengekê pir xurte pir hêze û sergel tesîra wî hem em bêjin alî histiyarî de û alî fikr û raman da baş em bêjin alî demokratîk baş tê xuyan yani mirovayî
بله ما او کر نها درباره گرتی نخوش 6 سالی 7 سالی 75 سالی بخد نوچه مدجی هفته بوری جو و هفته جی نکنن دوی روجوا اجانس دجی راگهاندن آزاد ده گرتی نخوش 75 سالی به 4 5 نخوشیان نخوشین گرانن یعنی هم تمن دریجی بخد آلی قانونی دیجی دکوه بردانی گودوی بردان قانون وان پاریز قانونی گردونی نه ترکیه تنی قانونی گردونی بخوا قانونی ترکیه ویتشتی پیک ناینه نها درباره وده چه خباتی نواتی کرن دالی حقوقی و قانونی ده نها دور ده دوی هفته ده چند گرتی جهنن 4-5 نخوش تانسیونن زانم برخوانا بینن نابهیزن نکارن جانا خی روزانه بره بندیسا نایم بردان yani em dizanin devleta Türk siyaseta ve çavaylı dali kanuni de parizer çidikin saziya ve vakt saziya malbatin girtiyan دوی وارد چه خباتین وهنن او خبات ما اولی من هم سر پارازران اشخواه آلیه ما حقوقی هم بجن ترکیه هم چیت کارم بکن هم بوی دماشینن راستی آلیه گندوری دا جه هم دلکچات دن هم داخویانیات دن هم چاپمنیه سرکتی بی اوکی دا هم تخوازن گل جواکی براج بی آگاهتر بی مثلا هم چاپمنی دکن چالاکیات تینن روژوی بوی آوی بوی رنگی ام خوازن او حواله می نخواشش خود زما بروژانه ام بجی جیان خود نکارم پیش باب بینن نه حقوقی نه مروبایی اجیم بینن اش خواه گرتنا وانجی راستی نه سر بلا سبب سوچکیاتیه گرتن اوان حواله ما تو سوچ نکرنه اوان حواله ما داخوازی آشتیه و داخوازی آزادیه کرنه زبر بیات نگرتن چونکه ام زانن که دجمین نه آزاد خواره آزادیه جوا که ام بجن آشتیا جوا که نخوازه بکه سه جیان خواه سروید دمشینه جبوی امه حوال مجی که آزاد جوا که و امبجن آشتیا جوا که خوازه زانی که دولت دجمین لور شخص وی جیان تنه که امبجن آشتیا که برومت امبجن مثلا آزادیه که جوش براست وره جوا که نه جیانا دولت البر قطبه جبر وی ناخوازه تشتکی ساچه بی آستنگ هر تر دردخه اما همبره وی دا امجی چه دسته دا چه امکانه مای دموکراتیک او گبن ام پیک بیتینن یان باشه برز عبدین ها امورن سر روشا بریو جی دگرتگه هیده من اکیب تایبت السرویج توازن راوستن لکیجا گرتگه هیدمینه روشاوی چوای هون چوا تکلیه پیرداتینن فرمو بری من ممد آقتاش باlı kesir Burhaniye تطبیق قاپالی yüksek güvenlikli قاپالی cezaevinde evci bir çareki de cidgire em agayı mesela telefonu eja telefon kut nebiye جارنا دوشمه تلفن که ده دقیقه تلفن مافه تلفن ویه هم سروی آگاهی دستینن اوجی پر مورالی پر جوشت خوازه هم وان چالکیه پشتکری بیدنش خواهم ددنه یعنی دا خوازه گرتیگیه دا راستی مثلا روژه بوان تجریته روژه بوان آزادیه ریبر آپوه روژه بوان هستیار وان تب اوه فکر و رامان وان سربیه خوازن بیان تشتا بگیرین آرمانجا خواه سربیت بیچارکی دانه حتی بگیزنه ارمانجا خوشی راستی اراده که پر ساغلام دانینه اولی جبویوی دبه حتی ام نگیزن ارمانجا خواه طالب من اینه جی ام بیچارکی خواه کسین بقتی برنادن یعنی بله باشه هری داوی تشتکی اون بخوازن داوی ده بیجن امی ویرنگی جی هفدیتنا خواه ایرو ویرنگی جی بردوام بکن فرمو مگو داخوازی که داوی من اولی من گرتگه باره باش بله باره باش بزامن ام هر تم دنگه وقت دبه ام لبر چخا جمعه وره چخا ام دست دنگم ته var بله نه tamam denge و باشن ها فرمو داخوازی من اولی باره اولی من بی چالکی ده ام چالکی هم پیروز کن ام لبره چالکی اون پشتگیرید کن امجی چالکی دانینه بله حتی ام آوازا مهبی ام بانکن ام حتی جیه بگیجی ام بگیجننه و ام حتی طلب وانه ورجی ام پشت وانن ام بوانانه برا بی باش بزانن تک روژه وامه
Rojava wane. Şunda Rojava me tine hilbijartine nizam çiye tişteki me Rojava medanine, Rojava me tecrite, Rojava me azadiya rêber apoye, Rojava me ev çalekiye bir çibune ku hatta dest pek gije armanca xwe em bir Rojava jiyan devam kin, berdevam kin. Belê Birêz Abidîn Aktaş tuay dera Mêrsînê em gelek spas dikin ji bo beşdariya we em bihêvîne çalakiya hemû girtiyên azadiyê bêgê ji serkeftinê û hemû gelê Kurdistanê piştgiriyê bidin vê çalakê ji bo we û xebata we jî em serkeftinê dixwazin. Silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikin, bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş. Dem baş evalê min silav û rêz ez dixwazim girtiya re jî silaveke coş bişêrim silavê azadiyê evalê me baş bizan ben serkeftin ji me hemûye re gelê me rûmet re û dayîkê aştiyê re. Her bijî serkeftin silav û rêz. Belê temaşevanî hêj. Belê gudarên hêja em bernameya xwe berdewam dikin. Niha dirêzê de nameya dawî heye di herkîna bernameya me de amara ciwanro piştî vê tora nûçeyan heye. Niha dirêzê de amara ciwanro ji bo Mehmet Saîd Yıldırım şandiyê di derbarê Pirtûkawî de nerînîrê xwe parvekiriye hestên xwe parvekirî û kêfxweşiya xwe anî ziman fermû. Ji bo hevalên Mehmet Saîd Yıldırım li girtîgeha Bolo tîpa feyê dimîne. Merheba heval. Em hêvî dikin ku rewşa we tendurustî baş be. Zaten em bawerin rewşa we manevî pir baş e. Ji ber wê tenê fîkara me jî tendurustiya we heye. Heval, me pirtûka we neh roj di îmiraliyê de xwand. Em pir bê bandor bûn. Bi keyfxweşiya wê re em jî keyfxweş û bi êşên wê re em jî xemgîn dibin. Dibe we neh rojên xwe li îmiraliyê derbas kiribe. Lê tenê neh sanê jî ger roje mayîn hêjayê nivîsê ye. Em spasiya xwe ji bo keda we ya di nivîsandina vê pirtûkê de jî ji we re radigihînin. Ji ber ku we rêbertî bi me re jî parve kir. Berî çend salan hevalek bîranîna xwe ya ku ji rêbertiyê re name nivîsiye di girtîgehê de û rêbertî bersiva wê daye ji me re qal kir. Ew dem min hundirê xwe de henek kir û eger karibim rojekê nameyekê ji rêbertî re binivîsim û rêbertî bersiva nameya me bide ez ê xwe teslîm bikim. Dibe henekê ku min bi ti kesî re parve nekir. Lê heset û agirê ku hundirê me dişewitîne wê rojekê were sarayên dagirkeran bi ser wan de birûxe. Bi rêya vê pirtûkê hem we rêbertî bi me re parve kir hem jî em bûn xwedî vê şansê ku rêhevalên hêja weke we nas bikin. Xwezî bibe ku milîtanên rojê ne lê em wisa nebin xwedî şansekê wisa ne ku hemû mirovên hêjayê ser rûyê dinyayê nas bikin. Heval, eger hûn bersivek bidin ji ber derfeta me şopandinê radyoyê nîne dibe em nebihîsin. Lê eger hûn binivîsin û agahiyek em ji we bigirin em ê pir keyfxweş bibin. Ji ber em rewşa we tendurustiyê û bihîstina nûçeya azadiya we merak dikin. Lê wekî din jî derbarê pirtûka we dibe em pêşerojê dîsa ji we re name binivîsin û bi we re mizgîniyek parve bikin. Di dawiyê de dîsa bi hêviya dîtina rojê di welatekî azad we û hemû hevalên gel we silav dikin. Silav û rêzên şoreşgerî 25 Cotmeha 2023 amara ciwanro. Gudarên hêja ev jî nameya ku amara ciwanro şandiye ji bo Mehmet Saîd Yıldırım li girtîgeha Boloyê tîpa feyê dimîne. Niha jî em ê dirêzê de rêze nûçeyên me henin di derbarê rewşa girtiyan girava birçîbûnê ye û rewşa girtiyên nexweş heye em ê bi hev re guhdarî bikin. Ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo yê li girtîgeha tîpa fe ya îmiraliyê tê ragirtin û rakirina tecrîdê girtiyên siyasî yên li girtîgehên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dest bi greva birçîbûnê ya dorveger kirine. Çalekî di roja dehan de berdewam dike.
گرتین پکک و پاشکه د چرچوه کمپانیا عبدالله اوجلان را آزادی جبو پرسگریکا کورد چارەسەری ده د 27 مجدادی ده دست چالکیه کرن و ده د 15 سباتی ده چالکیه خوب داوی بکن. ریبر اپو 25 سال امرالی د شرط و مرجین گران کری ده و 23 مهشی آگاهی نایی گرتن. جنین جدوزا کوبانی گرتی پشتی اردهاج الگملی که جبو روشا ریبر آپو سریل وزارت داده دان کوان سوقی گرتیگاه امرالیه بکن. چالکیه گراو برچیبونه یا دوروگر کو گرتیان سیاسی لگرتیگاه باکور کردستانی و ترکیه د 27 مجداری ده بداخوازاج عبدالله اوجلان را آزادی جبو پرزگریکا کرد چارەسەری دانه دەستپێکردن ددومه. سیاستمدارین جن این لگرتیگاه جنان آسن جانیتین را گرتن جبر روشا ریبر آپو سریل وزارتا داده دان و خواستن سوقی گرتیگاه امرالیه بینه کرن. هفسروکا گشتی یا پارتیا هرمین دموکراتیک DDPP a berê Sabahat Tuncel ajdoza Kubanê girtî û aktivîsta tevgera jinên azad tejayê ayla akat ata di navê de jinên girtî di serlêdanên xwe de xwestin ku rêberapo bû malbat û parêzerên xwe re jî hevdîtinê bike. Her wiha jinên girtî xwestin ku wan sewqî girtîgeha TPF a Emiraliyê bêne kirin. Sabahat Tuncel biriya parêzerê xwe peyamekê ji Ajansa Nûçeyên a Mezopotamyayê re şand di peyama xwe de ev tişt anî ziman. Weke jinên girtî yên ji doza kompasê ya Kobanê nihal girtîgeha Sincanê de ne, di heman demê de me xwest ku bi rewşên awarte de Birêz Ocalan ji mafê xwe yê telefonê sûd bigire. Rewşa girtiyê ne xweş ferzende elbî yê 75 salî her roj di çi xerabtir dibe. Serlêdanên ji bo werdana wî tevan hatine redkirin. Girtî ferzende elbî xelkê Îdirêyê û weke qasidê aştiyê tê naskirin. Li girtîgeha eskî şehîrê TPH'yê tê ragirtin. Tevî ku nexweşekî giran e nayê berdan. Birayê ferzende Xalid Elbî diyar kir ku gelek nexweşiyên kekî wî hene û wiha got. Pirsgirêkên dîtin û bihîstinê pê re hene. Tansiyona wî jî heye û tim xwîn ji bêvila wî jî tê. Ritiq û nexweşiyên mîna wê dewam dikin. Meserî li saziyên peywendîdar da û daxwaz kir ku ji ber nexweşiyên ê temenî wî jî ê zêde jî ku weriberdan lê bersiv nedane me. Xalid Elbî bang li Wezareta Adadê kir ku çareseriyekê bibînin û got. Li girtîgehan hejmareke zêde nexweş hene û dewlet ji jiyana wan berpirsiyar e. Parlamenterê HDP Yılmaz Hun jî têkildarî rewşa ferzende Elbî pêşnûmeya pirsekî pêşkêşî Wezareta Adaletê ya Tirk kir û ji ana fêra axivî got. Ferzende Elbî weke qasidê aştiyê tê naskirin. Li herêmê gelek malbat û kes li hev anîne. Pirsgirêkên wî yê tenduristiyên ciddî hene. Nikare bibihîze, nikare pêwîstiyên xwe yên rojane pêk bîne. Raporên wî yê tenduristiyê jî hene lê bernadin. Me pêşnûma pirs pêşkêş kir û serî li hemû saziyên peywendîdar da. Mixabin hîna encam derneketiye. Divê Elbî û hemû nexweşiyên di girtîgehan de werin berdan. گودارن هجا هرکینا برنامه ما یا ایرو او قصبو دريزي دمكو ما دسري دغوت نامه دلاور قرسو جبو وارگهن آزاد هبو هر وها امارا جوان روش وارگهن آزاد جبو محمد سعید دلدرم شاندیه و دیسا به تلفن جی میوانین مهبو تورانو چنجی هبو جبو حاردو میوانی ما سلاو رزی خو ام پیشکش دکن بناوی همو خبرکارین رادیویا دنگی گل ام سلاو رزی خو پیشکش دکن جبو گرتین دتکوشینا آزادیه ده تدکوشین ام سلاو رزی خو پیشکش دکن سرکفتنی دتکوشینا وان ده هیوی دکن درزی ده ام سترانکی جبو وان توا دیاری دکن سترانا دستان زاپیا کوما آوازین چیا امی به هر گوداری کند داوید ام خاطر خود خوازن بمینند خیر و خوشی ده سلاوریز دنگی آزادی دنگی برخودانی دنباش روبار انگلیه زاپی آوازی بخون خونتی بارش گفتا بریندار آوازی بهم همتی شاهی آزاپی بدنگر و جانوی پیروزه نشانه یکی بونا کرده دیسه
برقصة جشن ونوروزه اون تاریچیایی متینا بامرنی بوی مرتال لسران سری کردستان را